محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم alkarba cantigi mandemu am tangina Allah subhanahu wa ta'ala fa ka shetana toroma dina wala da sanma minam ne flanve amba ziza la ni setiki masato ko barkay kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fa ala na kasse anaka korta aga faranga asabatira ka alkarba ma sallallahu alaihi wasallam ko mumin hagil maka baro bara na ya dabina na mi sinza la ni Allah subhanahu wa ta'ala to ko barkay ko bara ko bitike wala konan je yakando alakra ba fa kadi amande umma ka jirana ko barka sorali sababu barawla ko ye ki sinzini Allah subhanahu wa ta'ala to ko barkay wala ambo yamar sanama labatu kan sinzini setiki ma to ko barkay kaddu ko ke anga sababu nyumay assalamu alakra banyanama alaka kira dalima heray alakra bakira sababu ye bon hadama dinyani bakanya davarala bon hadama de débat don ni nyuma ye koke bon hadama de débat don ko ni jukuma ye ki yera kish otoroma o sababu nyuma ye alaka kira de alaka ba de nyuma jirana ko ne nyuma nyi kan fa ujirana ko amma sawdo ko anga hagil tula ku bunye ko barka nyini kan ba ujirana ko nu nyamba uye ko anga hagil tula ku bunye ko barka nyini ko anga jin ananga Allah harabi sabatini ode o sawu nyuma alaka ba de alsalamawu ni anya jinyala bo lafiya soro na jinyala bo ketugo nyuma soro nanyi na alkarba sallallahu alaihi wasallam ko ka barka da Allah subhanahu wa ta'ala jingana o de la setigi masaye wala nyuma dom masaye Allah subhanahu wa ta'ala fitr wala wata fitr wala yafa o de ya to setigi masaye ya marka alquran cetigi la ko Allah subhanahu wa ta'ala ka jong nere ala ngam melaka o solike aywa mahamadou ka ne bayin aw mumunu ngo ko dara alaka ala yalla akwa dara sayala akwa dara saka kununa ay solike alkrabaka assalamu osolin wala ñu mandonde do cene muso dem sene makoro beki haglito ala a ngane mamin jessir la kanyana mayala insha Allah ta'ala bi kad davaray inim aywa ma taw ci alkiyama mbalo so tala deli hagli ñu ba ala fa ala ko di amma nay du ko alkraba yoro mi du ko ka nganawye aka sogoma dani ngana munu nga sogoma da bena nu yuni anu kan na fulo ka alaka kira ka dina deme falo so tala sona chentle bora kena ka bulu se ka bira dalable o chamana musoma as-sahabatu radwanullahi alaihim balo so tala dele alaka kishin na chama ka alaka ba jonyan zana monga ka sai ka nyina alafe kishin ne ma chama be setiki masami ve alaka kishin ne ma chama ka alaka ba bona sana monga assalamu alaka ba kira ngara mo koy alaka kira sababu nyuma amma alquran cetigi ya fwanyi ko la graba ko ka fwanyi Allah subhanahu wa ta'ala de ya doda ko ka fwanyi nem hor kana mbara bagn ka jela bod la ka cenye ka blamine nyuma ngono wa bitote ila qiyam sa'ati ka tasad ko de melekele ma fon mamin bana iyerla abara bade nem hor mandum la as'alukum alayhi ajran dis saranyin afa ala illa al mawaddata fil qurba fa ka ke zomo fe dama an nguran ayakele ba wajibi alkram mande ka aywa ka damen alkrabat lela ka tased ko la damen mele kelima aba wajibi angel na beka ka alkrab bona fe ku kanu cientigi yala ka laba ka duko sama umma assalamu na moro la majin Allah subhanahu wa ta'ala fa kishin ne ma chama be masamve aka kishin ne ma chama ka muhumma de tobbele jeleka on do fefen le man yana ni kana min ni alkrab la ka tased ko la damen mele kelima na moro la mi fulde assalamu chama
anam so mama kase ka dugo yin kura kura alsalamu fa alsalamu ayan zama dugo la ne mbaraina baran aka saka sabati ambulo baran shatana kana ni yoro fitini soro ala adabora malku bon an saka tasra furani mingama adabora an alsalamiya sekili mingama adambe koroma fo barka jiri koromo no mbambulo ya olu kana korofew ko lu be boka be faka soro jiri koro fale la ngerefe nganaw yesra min fura nganaw ye jiri munun turu fo ala kan deme anga jike o jiru ka anga dum ko ka to aywa a barka korolela a dabara o mingama ala ka keti assalamu akadu gode be se ola raja una fikum akid an jigi cekan ala ay dugo samama akhwan al muslimin mbalam assalamu usikum bi taqwallahi al azim ma alladhi yarakum la dileko atanga janga sara allah subhanahu wa ta'ala ni ala ko ngam minga to nganze ko ka kelila allah subhanahu wa ta'ala ko ngam min dabla ay to nganze ko ka dabla lila ni ma yir ko lo fle ka kaba ko lo fle ajwaledo ndlo mata koro katlin kalofle ibado ko cena sebe allah subhanahu wa ta'ala wala herebe mina in allah subhanahu wa ta'ala kaye bena o de dakadila anga fembe allah subhanahu wa ta'ala funu jonkoro joma ngi yere ne ko wala allah subhanahu wa ta'ala ko abimine inna bat rabbika la shadidu idaba maka minene ka gele abimine wati mina o basore ka fanga bana o basora isebana o basore ka na fulo toyele manaka ka cien o ba soro idin nga yatima wi aba soro muso kala filiatoy aba soro erete ayo jenso sigi dum ko sans veble abi mine dum ko ayo konona ni nyonje kaburu dibila aba soro sa sikara min daika aba soro kaburu dibi ayo kaburu finini min daika ya don ko cena say allah subhanahu wa ta'ala damade tay assalamu ni jondro ka mirinina furado abi yere bunya furaka ka badu sukuna abi yadan kaba furaka ka badu sukuna abi je kanu dama teme fura ka badu sukuna abata yi yera kun do ala ka kilin yumande amma ala ko kaka ala yakama assalamu alaikum ta'ala ko ngam mi ga to ngam zeko ka kelila akwa ngam min dabla ay to ngam zeko ke o dabla lilla ninde yamor yemi nyinna allah ta'ala fe ka nyeshi aka jongma seti ma sako alquran tatigila ko fattaqullaha mastata'tum mo hoda fi mando nyekon ala ko ka sirana allah subhanahu wa ta'ala ny useko hakela وقال ايضا الله سبحانه وتعالى القرآن تقول لك كورا أكو ومن يتق الله هنا في من دون يكون الله سبحانه وتعالى كو نجوم جون زرنا الله سبحانه وتعالى على يسرنا دك الله سبحانه وتعالى يسرنا دك كدني نجوم جون يودون كو فاميا كي سكو كي أولا كبلو كفاتو أوكا يجعل له مخرجا الله سبحانه وتعالى بوددي أيوة أجوما ويرزقه من حيث لا يحتسب مسيكا غرسكا داما يرولا أما غرسكا بسكيا يرومنا assalamu alaikum vamuna aito anga hakilto allah subhanahu wa ta'ala nyesranyana allah subhanahu wa ta'ala nyesranya nyeni lahara aywa kuna nja sorali sababu ye ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala kan noya anambal asama bela jalema wa qad su'ila ash-shari' al-hakim muhammad al-mustafa sallallahu alaihi wasallam nyin ngalbaw ye anga sharia taki al-karba sallallahu alaihi wasallam nyin ngalbaw ya nyinenga ukuka nyin ngalkana ko ya rasulullah alaka kira al-karba jujabi ko man akramun nasi muhudu mawla ma bay joni ni algraba kuma ataqahum uyu manununa min zirana alanya katamu belejeleka ode ulama bay asirleta jonyana asirinda horonyana asirinda jamuna asirinda yekola asirinda nafulati yala asirinda fama yala asirledo dama dusunka ka Allah subhanahu wa ta'ala tay alaki kaminga ki seko ko kelila ki kamin dabla ki seko ko dabla lila assalamu fonde mako alanya siranye جعلني الله وإياكم من الذين يتقون ربهم في السر والعلانية آمين السلام عليكم الله تعالى ديلي أنا كان فرج جمكلوكا جمكلو منو بالسر ودبا مني غندو أن بانينا يا رب الله سبحانه وتعالى كو دكو من أما أنا كان بلوكا الله سبحانه وتعالى كان فاتوكا واعلموا وفقني الله وإياكم الصواب نين من يبلا بمتمنا السلام عليكم فاكادون أننا انتصبنا أخرى أن ذكرك السجي كوكورا فوق المنبر الفقه المالكي منبر الفقه المالكي السنفير مالكو بن أنسوكا كلامبلو كونو في الجلسة 154 سكي كما أن السجي بدور ناني نانا والكلام فيها إن شاء المولى جل شأنه أنك بشينا السجي لا نجرى ستكي مسايكو بالسماء ألمينا نابنا الله سبحانه وتعالى ما
سكيبنا كي على الغسل جنابة كود كونغا من الرسالة المباركة للعلامة أبي زيد القيرواني رحمه الله ما من منا جنابة كون يفواني بي الحمد لله رب العالمين وباشدو الله تعالى سونا ala yakan ngana minge ka malko mon ansi deme malko mon ansi rakele ko ngana ka ka alakra bademe arsalatigi ala sona ay letri barkale min zabe ka ke ka almam maliki na ka kalande ndeme ka alakra baka sharia nya fa kono ka jeya aywa o kitabu barkale arsalatigi bini jo o de kono insha Allah ta'ala bishina ka janaba ko li nyefu anyi bi sifatama ka foka dakenye foli cugu nyumana insha Allah ta'ala mbalma ke mbalma muso ne ala sona ni yebita vamu janaba ko korfa mimbe akunga ebi sembo ola anyamine do momo fo afa nyami mamuma o kama msoroba sambi wara sambi seki chokoroba sambi wara sambi seki olu kuma kai konde ko nyere foni ya nyafa yeda nywanda janaba ko li anyeka chan kujuga fo juga yere ka chan fo ka fa ka chan mayra ta da wi keleminta ala ni yo minda ibo deme ibo tegamina jona Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ka janaba ko nyefo yi o wa sorla afrikele do o mambe ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka janaba ko nyene woli famu nyuma de alkramandema basabu donda de do ka sey Allah subhanahu wa ta'ala batolima ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka famu ko nyuma no ko ya anabal asama bela jalema assalamu hada awanu shuru'i fil maqsadi sisangwani asera anga do aywa anga walada la al-ghusl fambi wele ko janaba koli huwa ta'mim al-jasad bil ma'i ode ka farko fa bela jele labo ni jiye be ni jete rafa al-hadath al-akbar akoli mbike ni sofa bilibili ba wulile ngania ye aywa ka bo farko ka li ibahati ma mana'ahu al-hadath min al-ibadati abike fana ka fenda kali nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe sofa bilibili bay ngunye femunu bali aywa farkolo tigila batula Allah subhanahu wa ta'ala jenkunde batumunu kelila fona ye janaba ko opma bad aywa koli mimbi aywa odaka odebi wele shariati ku fe ko janaba ko li wakar shar'ahu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala janaba ko li sharia aka jonga tatahiran lil badani ka farkolo sanuyani aye tatahiran li badani al mu'mini ka mu'min farkolo sanuyani aye wa qalbihi ka duzukun sanuyani aye wa tanshiyatan li a'da'ihi ka sai ka mu'min farkolo aywa asmu farifwani wa tarwihan li nafsihi ka nikun lafiya walil ghusl mujibatu janaba koli wajibiya kumbe ala kunde beyno ye alsalama soro abi wajibiya kai ka janaba ko ni janaba makko okuma bato munu mballe do ima olu balle bi to fi ka janaba ko aywa okunyi kun jamanyi adaw fulani hiya khurujul mani ala wajhi al mu'tadi aywa kan aywa la wajibo asalama cewal ma asalama musola nyeka nyemi la da nyei okore bana kana se ima karabali kabbi farkulo bishi wal ma farkulo bugali aywa kashinga lawaji karaba kabo akanake ogla akakke lawaji bora farkulo tigila bochugola minye wajhul mu'tadu ye minye la daya yere nye abi delika bobu hande man la bochugo mina bora la aywa farkulo tigila ti no kera jaraba ko kima wajibi kada munga alkiraba sallallahu alaihi wasallam asabatra ka bama ko innamal ma'u min al-ma'i ko jibi aywa sabati aywa kabo jidela o kore munyi aywa koli farkolo koli bi wajibiya ka bolla wajib walidela waltaqa al khitanaini an bolokol kun flaka nyongumbe o fana ba wajibiya asabatra ka alkiraba ma ko izal taqal khitanani ni aywa izal taqal khitanaini ni bolokol kun fla nyongumbe faqad wajaba al-ghusl ukmana janaba kuli wajibiyara aywa riwaya dala aba fako iza asaba al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl ni chabolokol kun no makara muso bolokol kuna janaba kuli wajibiyara wanqata adam al-hayd wan-nifasi wajib yakun doye la dajol tikali an bangjol tikali qur'ana nasuyo sabati ka fa al-salama chawye ko kana se afurmu sowma nu ka la dajoli wol mo ko bangjol tikala aywa fuka sanunya nu sanunya wati mina apma sangoni Allah subhanahu wa ta'ala ya yamar ya kana sirami fe akana ofe wal mauti sayafana ye adoye
ni arsalama fatura muhunmande ka ijma'u muhunmande don ba benaka ni arsalama fatura be wajibiya a farko ka janaba ko ko nyumana ka soro ka ta da aka dayro labana wal kafir idha aslama ni aywa kafir islamiyara atubira ka kafir yara ka do islamiyala abi nyina fa aka janaba ko ninde ye wajibiya kundo wiye munum be janaba ko wajibiya alsalamaka wala ho faraidu was-sunanu farraw be janaba ko la munum jaku ya do folu ka dafa was-sunanu suno fana bala munum nyinne do abi cenyani oluye wa ahkamun taqtasu bihi kitu be janaba ko la munum ni janaba ko kerekere lewdi ni oluye sayubayyinu la qayrawani rahimahullah lana bayanan shafiya insha Allah ta'ala amina pmato qayrawani bolo arsalatigi asrabi Allah subhanahu wa ta'ala ka abina okiti nunde bangi anye bangi ni nami ni aywa asaba ko jeya ledu qala al muallif rahimahullah asalatigi sarabi alaka ako babun fil ghusli akoni bondaye janaba kolila ako amma tahuru amma aywa janaba kol sanuya fa huwa min al janabati kwa bi wajibi ka bo janaba la no ye kafonyo cheni musoche wa min al haidati kwa bi wajibi ka bo aywa la rajul shenani fanana won nifasi abi wajibi ka bo bangjoli la sawa ko flabele jele jaku ya choko kiti kelinyi fa in ikhtasala al mutatahhiru koni aywa koliba na yako ala al ghusli aywa fa in ikhtasala al mutatahhiru ala al ghusli duna al wudu'i ajza'ahu aywa koni aywa janaba ko ba mamme ka janaba ko wajibiya nyedaka na ye i wasado janaba kolina ama selji kura wara table atlale ko janaba la abora kana seli aywa ko selji mba wasa barsabu selji min tara janaba la o selji wajibiya kitiba bolo wa selji dafalendo bato saka ken ay ako wa afdal lahu an yatawadda ako nga kwa kafsa ay a cekan na bora aywa kolijila hal selji dafalendo aka sey ka selji kurata بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أكله كفك كل دمنه أيوة الليبو يرولا أو جسده والمأفركول لا من الأذى من السفلة ثم يتوضأ وضوء الصلاة أكوف أيوة نفلا كولي أكله كفه سوف بيرى من بولو سلك أو يرى ما كلو سنيا كواتشكين أكا سلجتا تقويالا فإن شاء غسل رجليه na yi selji ta ka dakenya kana se fo asevura flama kuna ya ja aka sevura flako wa insha akharhuma ila akhir ghaslihi na ya jayere abi sevura flattoy folo ko keka ayo kolil laba thumma yaghmisu yadayhi fil ina'i ko ab suraka tega fura flattunu jimmine kono wa yarfa'uhuma ka flakorta ghayra qabidin bihima shay'a akana jifoy tanu uye aba shu ala doroka bo فيخلل بهما أصول شعر رأسه كابو كا أكوزغي كوزغي أيوة فان بلجلي تشابو تشابو كوزغي فان بلجلي لابوني أيوة وجسما يني ويش أيوة شنفولو جيكا سيكا دو كوزغو نيونجي مسو باكيتي تشاباكيتي أكو كوفسا ثم يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات وكوفا كابو سرقا جيتا ناتكي كابو أكوزغي كا أيوة سلكو سبا ka bon akungulo ka shen saba ghasala lahu bihinna abo o shen saba inde ke ka ya kungulo ko kuma o na ya cheka shura ka abani shido nyona ka bishika bo katla ka cheka shura ka ni shido nyona ka bishika bo shen saba wataba dhalika almar'atu ako cheba ko chokola chogomina ko muso fana bake o chokolati na aikiti do fara arsala taka ako watadaghahu sha'ra ra'siha tadaghahu ay tajma wa tadum ako muso bi akuzigi aywa faranyonga kamine aywa lama ka yigi jika sega doafe kosebe walisa alaiha halu iqasiha akunga ka tulukala munun digiledu ko lu berjele fone ko barsaba abina janaba ko al-islamiyya sharia al-islam dinu yusri islamiyya no ya dine la dina usri gele dinate ko ka aywa tulukala umine ka jishura ka tulukala umine ka lama ka yigi jika do afa ko be wasake ka boatu kala fonnima homa yufidu al-ma'a ala shaqqihi al-aymani ngolo kole kofe selji tale kofe shen kelengele ngolo kole kofe ka je ko nasara sema nakada abako nakada abatote o kofe sa ko absoro ka jita ka shuru akiningere ka homa ala shaqqihi al-aysari
kingere kole ka je abi se ka jibon anumangere ka ochogola wa yatadalla ko bi yadihi aba tega fura flake ka afarkolo fa bele jele tereke be ehere sabbil ma'i jiboni nono kore na jibon yoro ka bolo bi se ka yoro soro ko ngona jiri dange kama ngorola ayo kono barangere bara dange aba bele jele ko ka je hatta ya umma jasadahu fa ka farkolo fa bele jele labo fa yara ka sabatiya ka fa fajite bile jima min soro bon ashiriti ko fal yasahba nafsahu bil mindili na sora ayo kolifu ko ba bolo ka yara demeni o kore bun hanaba de bolo ki ko chamanje sora ka saba ko gele op ma ka kolifu ke ka ayara deme bolo ti yoro munun zoro fuka olu tereke da o sharti fuinga ka fusanu mani wa ka chesra ka hagil to ayara la ni funi safina be bla nyonga safina kasambi ka fula wala safina nombi ka fula o se ke sababu ye jimi bi bon fu save ka jin sanu yamina yana ka safar koloma o yoro nye yere kolosi yoro kosabe ala ka kilinya mande amma wa ma shakka an yakuna al ma'u akhadahu min jasadihi awadahu bil ma'i ako nas sikara far kolo yoro la ka fa yala jiye ya zoro wal ma masoro ko be se ka jibbo aywa oka wadalaka hu ka tereke bi yadihi nataka hatta yu'iba jami'a jasadihi faqata far kolo aywa fa bela jale labo هذا تكرار من المؤلف رحمه الله عفوا نمبا كو تكرار وكما فلان غورو على بانك سكاكا لا الله اياك جانغو اكسكا جيا كوسبه السلام عليكم فا مسورو اكو يتابع ام قصرته كو بي ابرد دنگ لباتو o kore abi bolo ngoni do barad dengan no fe no ko bisaka mara yoro mununa ka ko be refaqi ni hina ni makayaye sabu o yoro aywa min gatte bisaka telia ka aywa bun halama de toro abi kon hakili ka soro ama toro foy sorala wa tahta halqihi ani aywa angono korla dugumana fana o fana dogo nyeye wa khallilu sha'ra lihiyatihi ko abi jise boji ma ka boji sabo ko aywa chebo wa tahta janahihi ani kama vla dugumana kama ngorra fla wa bayna aliyatihi ani sigila mugo flani nyonjela wa khallilu asabi yadayhi wa rafaghihi ani awuru korla aywa fla wa tahta rukbatayhi ani pimere kuru fla dugumana wa asafila rajlaihi ani sevla aywa sengonona wa khallilu asabi yadayhi aba bolongoni aywa bolo fla bolongonu chebo ku do nyongono ku chebo ko sebe wa yaghsilu rajlaihi absaraka asevla ko ke koli labaye akhira dhalika koli bidacheka be umma yajma dhalika fihima aywa abika furika oflala litamami ghaslihi aywa aka koli dafalila wal tamami wudu'ihi anaka selji dafalila o koray nabi sera seyma ni sebina ko aka donga fo ni koli dachetoy woni selji fana dachetoy ako ngani yasri o yorola in kana akhara ghaslahuma nasr la kway sevla kolibla aywa labana wa yahdharu an yamassa zakarahu akwaka hakilto ayarala ataka kon na jema o kana se aywa ayarakun lebuma aywa ni chedo chetaka kon na jema seli ayarakun lebuma o be selji tige assalamu so taka kon na jema seli ayarakun lebu kokanama o ti selji tige fi tadallukihi kwaka hakilto ataka furala farkolo trekeli la selji tale ko fe taka kon na jema kana se aywa alebu mable be batana kafihi aywa koni aywa ama yera kolashi ni taka kon na jema sera aywa farkolo treketola no sera aywa lebu ma akofa infa ala dhalika ni aywa o yasoro o selji tike ngani asaraka selji taka dakenye ko lisara ka dakenye ka sorla aywa o ma soro alhamdulillahi rabbil alamin selji kan ko li fana kan akofa infa ala dhalika kona yoke wa qad aw'aba tuhrahu ka sorla aywa ayaka aywa sanyo belejele labo farkolo fabbe ko raka dafa selji fana taraka dafa ngas abu ataka konna jema prokotola ka se ayere kun lebuma a adal wudu'a ko be selji dama de seki o koray ko koli ngani ko liba chokola wa in massahu na ya masali ayere fibtida ghuslihi koli damina de la wa ba'da an ghasala mawadi' al wudu'i minhu akele ko fa ka selji yoro aywa ko aywa lebu masalele ko fa selji yoro sekra ka ko ko fa o koray selji sabatira asalatigi ko hatatan la melekeli kama an hakil sigi kama ko
koli laban yɔrɔ la falyumirra ba'da dhalika biyadayhi ko a ka segi k'a tɛgɛ fila tɛmɛ ala mawadi alwudu seliji yɔrɔw kan bilma'i ni ji ye alama cogo kan yanbaghi n'o bɛ ɲɛ min zalika kabini ayiwa seliji baaraw la o yanwihi a ka sɔrɔ k'a ŋaniya k'a fɔ nin ye seliji de ye asilamu nin de ye janaba ko cogo ye min kɛnɛyara ayiwa an ka mazhabu la ni ulama o rasikhuna ayiwa mazhabu ulama u bɛɛ lajɛlen bɛ o kan a y'a hakili sɛbɛkɔrɔ to a la ka ɲɛɲini ka ɲɛ sidɔn waati kɛnɛya fiyewu ni ji sanuman dɛ ji sanuma kiti an dɛmɛ n'o kan yan a bɛ kɔni ji ye ji min n'a kasa ma yɛlɛma a ɲɛ ma yɛlɛma a timiya ma yɛlɛma alhamdulillahi rabbil alamin ni i y'o ji kɛ ka minɛ kɔnɔ fa ka don n'a ye ɲɛkɛ na k'a daminɛ bara la ka na kunberekuru la o kɔ n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen kolen i bɛ seli ta siɲɛ kelen kelen n'i sera kunkolo ma ji bɛ suru o ka siɲɛ saba komi a y'a f'i ye cogo min na n'i sera sen ma i b'o kɛ ka koli laban k'i kinigɛrɛ ko kana bila barata da la a dingɛ kɔnɔ yɔrɔw k'i hakili to olu la ka numangɛrɛ fana kɛ o cogo kelen la kana bila barata da la k'i hakili to ko camancɛ la bolo ti yɔrɔ minnu sɔrɔ k'i yɛrɛ karaba fo bolo ka sɔrɔ walima ayiwa kolifu dɔ ka y'i bolo min b'i dɛmɛ a baara la ka sefila kɛ laban ye ka ŋaniya nin ye koli dafalen ye wa nin ye seliji fana dafalen ye n'o kɛra k'a sɔrɔ i bolo ma se yɛrɛkun lebu ma cɛ la muso la i ma fɛn wɛrɛ kɛ min bɛ seliji tigɛ i bɛ se ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ ka taa seli n'o seliji in ye bɛ sharti n'a sɔrɔ i ye janaba koli min kɛ n'a sɔrɔ la wajibiya don nka n'a sɔrɔ koli don koli min tɛ wajibi ye seliji in tɛ wajibi seliji ye n'i bɛna farida seli i bɛ seliji kura ta barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-azim wa fi hadith nabiyyihi al-karim innahu huwa as-sami'u al-alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا طهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما